Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi uyaphila-ke. Mina ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke mengabe usamusha-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke ungixhase-ke ucindezele-ke ibhathini usubscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje ukhiphe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthi-ke uthole zonke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje engizolokhu ngilethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke ukuze ungaphuthi lezi ndaba ungawenza njengamanje ukuthi-ke cindezele-ke ibhathini usubscribe njengamanje-ke. Udaba akulethele lona-ke namhlanje-ke laphana-ke ukuthi-ke sikuphume-ke isimemezelo-ke laphana-ke se-MK ngento-ke eyenzakalayo-ke laphana-ke edicelela-ke igama-ke lomkhonto wesizwe-ke phansi-ke laphana-ke sekukhishwe-ke isimemezelo-ke ukuxwayisa-ke abantu-ke kodwa-ke angifuni ukuthi-ke mina-ke wezwa ngami ngithanda nje ngidlala-ke ividiyo-ke yakhe-ke lo sisi lona-ke we-MK exwayisa abantu-ke uzizwele wena-ke uzongicela lapha ukuthi-ke masuzwile-ke le vidiyo lena ungene kuma-comment section usho umbono wakho-ke ngalo-ke lolu daba-ke lolu-ke ukuthi-ke wena-ke ucabanga kanjani-ke mesicela nebhathini nje usubscribe nje akubizi imali kumahhala nje ukhiphe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke nawe-ke le video-ke awuyithokozele. Sanibonani mkhonto wesizwe, yonke indawo lapho ekufika khona ufinyelela khona leli phimbo. Lalelani-ke sinengwadla, anazi into eyenzekile. Sehlelwe angazi ukuthi ibizwa ngani leya nto leyo. uFacebook womkhonto wesizwe party, igama lawo bekumkhonto wesizwe party, that was our main Facebook page. Ihackiwe njengamanje kupostwa izithombe zokuzijabulisa kwabantu abadala. So ngicela ukuthi nazi-ke ukuthi akusithina sipostayo lapha. Uhackiwe uFacebook womkhonto wesizwe. Kodwa-ke if ufuna ama-updates ngezinto ezenzakalayo kumkhonto wesizwe even now, you can get ama-updates kumkhonto wesizwe 1, that is our TikTok page. You can get ama-Facebook Facebook updates. You can get ama-updates kumkhonto wesizwe X on Twitter. Okay. Nakumina-ke Nkosi yami, hayi bandla ningawathola ama-updates nani niyazi-ke. Lapha kunandiqhawekazi nizongithola nje ngizolibele ngi-updateile. uKing njengamanje abakade befollowa iwalk kaKing via Facebook. I need you guys to know ukuthi uKing usehambile, usesestopini sokugcina eFree State, usezowelela eKZN, usezongena eNewcastle. Usasa uzobe esuka eMML eyongena eNewcastle. So abantu abafuna ukuhambisana naye, abafuna ukumbona, ngicela ukuthi ba-check nje ama-updates esobe siwenza kumkhonto wesizwe 1 ku-TikTok as well as kumkhonto wesizwe X ku-Twitter. Ngiyabonga kakhulu.